Denge gel, denge Kurdistaniye. جناب دانوچیان رادیو دنگ گلدن باشگودارن هجا ایرو 4 هزیران 2025 چهارشنبه بروکسل ساعت 13 لامده 14 امنو چند نو روزه پیشکش بکن دم آزادی ریبر آپویا پرسپکتیفا ریبر آپو کوژ کنگره 12 مینا پکک راحت شاندن سرخوابون هات و شاندن سرخوابونه به هجماری خویا دیروکی به سرناوی جبو دسپیک که نو خاطر خواست. ناویندالی کلین قادا یا سوسیو پولیتیک جبو بریارا پیک که ل16 باجاران کلین کر. وحده تکیلداری مافی هویه پلانا چالاکی یا 3 ماهانش کرد کر. دماها گلانه ده 21 جن هاتن قتل کرن. ام دست به برفیران و چین خودی کن ایرو هجمارا 521 یا روزنامه سرخابون هاتو شاندن سرخابون راگاند کو جبو دست بکن نو او هجمارا وان آداویه ده هجماری ده پرسپکتیفین ریبرا پوین جبو کنگره 12 پیشکشگیری به تواهی جهدی گره و گیدن بریارن کنگره 12 پیکه که جهد و هجماری ده جه خودی گرن هجماره که دیروکی روزنامه سرخابون هاتو شاندن اف هجمارا 521 او یا داویه دوه هجماره ده پرسپکتیفین ریبرا پوین جبو کنگره 12 هانا پکه کشاندی همو چیهتگرن جبلی و تواهی بلگین کنگره ایشی دوه هجمارا دیروکی ده هاتنه وشاندن پرسپکتیفا ریبرا پو جبیس رو پلان او نامه یک جه 4 خالان پکته ریبرا پو هاد بیجه اف جوینا ما بلکی جی نیوه 4 سریینه و جنها و پیوژی هولدانه که خودی جوهر او بنرخ پیوست به جبو سرکتنه باوری و هیفیا من مزنه ریبر آپو به 7 سرنابان جبو سردمانو پرسپکتیفین خواه اوها پیشکشته که 1 خوزا او واته 2 خوزای جواکی او پرسکریک 3 ده جواکا دموکراتیک ته 2 بندیا دولت و کومینه 4 مدرنیته 5 راستیا کرد و کردستانه 6 پکک او فسیح کرن 7 پرسپکتیفین دمانو ده پرسپکتیف ده ریبرا پو باله دکشینه سر فسیح کرنا پکک او دبیجه جبر که امخالا آوانیه که بتنی ناکن امخالا گوهرتنا میشی و کسایت یا بنگهین دکن جنوب آوابون هری زیده بوی رنگی دبه جبو پیواجو برنگه که چکر بره و بچه و بگیجه انجامه دوی مروف اجله نکه ریبرا پو ارک و برپرسیاریان نو یا سردمانو وها دست نشانده که پرسپکتیفا ما یا سردمانو لسر بنگها نتویا دموکراتیک اکو آبوری و کومینالیزم جنوب آواکنا جواکیه ریبرا پو به ویه که دیار دکه که او همان ایدولوژیک برنامه پولیتیک و آلین تاکتیک استراتژیکین پیشروژ آوا دکنو دبیشه جواکا دموکراتیک برنامه سیاسی یا ودمیه دولت جخوار ناکا آرمانج سیاست جواکا دموکراتیک سیاست دموکراتیکه کومین بخواجی کومینا دموکراتیکه جیانا آزادا گلان به کومینه دبه چاواکو نتو دولت چکا کاپیتالیزم به چک و پیوانا دا مزرینر گلان جی کومینه اف جواکا کومین لسر شارداری دکاره بری خستن کرن جالی تئوریک و پراتیک و دکاره بکرن لیبله به سیاست و تکوشینه که آنتی کاپیتالیست راستخین اف یک دکاره پیکوره ریبرا پو به برفرهی ناوروک و آرمانجن و استراتژی داده که و دبیشه ترکره که تمامی و پرگاله و که مدرنیته دموکراتیک بپناسه کرن ریبرا پو دستیشان دکه که هکه آرمانجن سرده مانو بسر بکون و نتنه جبو کردان و کردستانه هر وها جبو هرمه جی سرکتنه که گرینگ بخوره بینه و هاد بیشه سرکتنا دورده و باندور لسوریه ایران و عراقی جی بکه کومارا ترکیه و به خودی وی شانسی که هم خوانو بکه به دموکراسی تاجیدار بکه هم جی پیشنگی جی هر میره بکه دکارم ببیجم که تو قیمتا دجبرین پیواجوی نینه و تک بچن
لیبلی جبو پیکاتنا ویجی برپرسیاری دیکه و سرمل آلیان لگل انجام هرمی ین و بواجوی و انجام خواه ین انترناسیونال جی هبن کنفدرالیزم هرمی وکا پیوستی که مطلق خود ده پیش لیبلی اف چاره سری ده همان دمیده انترناسیونال که نو جی فرز دکه وکی دن ده کنگره 12 آپکه که ده نامه ریبراپو جی هات خواندن ریبراپو وها دست به نامه دکه پشتی 52 سال مهک و هفته یک جدیروکا میا تکوشینه ام به رنگ کی فرمی سردمک دیروکی لپی خود هیلن به واطه که دنا شیمبر ام دخوازن جه سوسیالیزم با آرمانجا نتو دولته درباسی سردمک دیروکی یا جه سوسیالیزم جواکا دموکراتیک ببن چاواکو داوی و دسپیکا هر تشتی هیه وکیدن د کنگره 12 PKK ده بلگه بریارن کوری براپو شانده بون جهاد خواندن او بلگه دیروکی جی 4 خالان پکته کرم بکن ریبراپو وها دست به بلگه بریارانا دیروکی که جی 4 خالان پکته دیکه رهبالین هیجا پشتی 52 سال مهک و هفته که جی دیروکا میا تکوشینه ام برنگه کی فرمی سردمک دیروکی لپی خود هیلن به واطه که دنا شیمبر ام دخوازن جه سوسیالیزم بارمانجا نتو دولته درباسی سردمک دیروکی یا جه سوسیالیزم جواکا دموکراتیک ببن چاواکو داوی و دسپیکا هر تشتی هیه یک پکه که جبر کو جالی جوهر و تمن خواتجی کریه دوی به فرمی فسیخ ببه مبس جویه که بلافون رئال سوسیالیزم جبر سدم نافخوایی پیوستیا به وکرنا ریکن و یا سوسیالیزم روشا ناسکرین و پیکاتنا ناستمه یا کرده دو تکوشین چکداری خود سپر استراتژیک به آرمانجا نتو دولته جبو داکتنا جوی آرمانجه و درباس بونا لناوا برنامه جواکا دموکراتیک دوی خواه بسپیره حقوق و سیاست دموکراتیک لو ما پیوستی پیهیه که دست جه تکوشینا چکتاری به بردان بردل و برسواوی جی ناسکرنا مافی سیاست دموکراتیک و مسوگریه حقوقی یا یک بوی یا قوینه سه جبر که هفدیتین و دیالوگ به دولت ایره دبن فرمیتا پکه که ده نای قبول کرن پیوستی به فسیح کرنه هیه که وکا هیمانکه گرینگ بوی روژف او یک وکا انجام که رایا گشتی دکاره بیدیتن جبو سردمک نو در باسبونا لناوا قونا خواشتی و جواکا دموکراتیک پیوستیه هم جالی ناوروکه و هم جالی فرمه و وکا آلترناتیفا سردما دست بکه از دوی باوری دمکو بریارن کنگره ین لسر بداوی کرنه جواکا دموکراتیک سیاست و حقوق و دیروکی به او سرکتن جوارد خوازم اصرار لسر مروایی اصرار لسر سوسیالیزمیه سوسیالیزم نتو دولت تکچونه سوسیالیزم جواکا دموکراتیک سرکتنه 27 نیسان 2025 عبدالله اجالان سرخوابون به هجمارا خویا دیروکی به سرناویج بود اسپک که نو خاطر خوز گوهرین و گوهرین رادیکال عادت تفگیرا اپوی ده باوی که خوزایی باندوره لهر کسی و لهر قادی دیگه بریارا فسیکرنه یاد کنگره 12 پک که ده جبو سرخوابونا ده عمر پک که ده جی در باست به سرخوابون کو بو دنگ برخودانا کردان همدم لهنگ و قهرمان کردان کردن آزاد کردستان و شورش آزادی یا جنکو مور خال 3 سال 21 خز به هجماری ره داویلی وشان خوتینه اشکره کو بداوی کرنا وشانا سرخوابونه بداوی بونه که نینه لبله هودانه که جبو آواکنا زمین دسپک نویه جبو ارگان نوین وشان کو لگوری راستیا ایدئولوژیک و تئوریک آشارستانی دموکراتیک وشان بکن او هودانه که پیشیل بکرینه لوما میراته سرخوابونه کو مهر خل دمک دریکی دیروکی خز و دما نو ده دناوا ارگان نوین وشان ده برولا خرابه سرخوابون بو دنگ بلند ای برخودانا دما لهنگی یا گل کرد بو دبستانا راستقین کو شورشگر و ولات پاریزن ریبراپو پرورده کر هر تیج بو دسپک نو و هین خورتره روح و هشمندی سرخوابونه و هر هبه
Navenda lêkolînên qadaya sosyopolitîk li 16 bajaran lêkolîn kir. Navenda lêkolînên qadaya sosyopolitîk di navbera 18 û 20 Gulanê de li Bakurê Kurdistanê biriya anketê lêkolînek kir. Anket li 16 bajaran li qad û malan bi 1504 kesan re pêk hat. Ji sedî 1.5 beşdarên anketê biryara fesixkirine ya Kongreya Dozana PKK bi erenî pêşwazî kirin. Ji bo pirsa baweriya we bi pêkarîna aşiyê heye jî beşdaran ev bersivdane. Ji sedî 6.8 beşdaran got erê. Ji sedî 27.9 beşdaran got dibe. Ji sedî 22.7 beşdaran jî got na. Piraniya beşdarên anketê ragihandin ku berpirsyariya aşiya mayînde beriya her tiştî li ser milê meclisê û desthilatdariyê ye. Ji sedî 79 beşdaran xwest meclis bi rengeke çalak înisiyatîfa pêvajiyê werbigire. Têkildarî pirsa gel û pêwîstî bi destûra bingên anû heye jî ev bersiv hatine dayîn. Ji sedî 67.4 dibêjin pêwîst e. Ji beşdarên anketê eger vê yekşeme hilbijartin bibe hûnê dengê xwe bidin kîjan partiyê hate pirsîn. Ji sedî 44.9 beşdaran got Dem Partî, ji sedî 19.5 got AKP bi vî rengî rêjeya dengên Dem Partiyê li gurî hilbijartinên giştî yên 2023 bi 3.7 puanan zêde bûye, yên AKP jî bi 5.9 puanan kêm bûye. Berdevka Meclisa Jirana Dem Parti Halide Türkoğlu banga iştî û Civaka Demokratik a rêber Aponirxan. Halide Türkoğlu pêşî balkişan ser rola jinan a di pêvajoya çareseriyê de wiha got. Piştî banga Rêzdar Öcalan me dest bi hevdîtinan kir, me serdana gelek partiyên siyasî û civakî kir. Her wiha li taxan em bi jinan re civiyan. Di hemû hevdîtinan de jinan ji bo çareseriyê nêrînên xwe anî ziman. Di avakirina Civaka Demokratik de rola jinê girîng e. Ji ber vê yekê me hewl da bi hemû aliyan rê hevdîtinê bikin û wan beşdarî pêvajiyê bikin. Wê ev hevdîtinên me bêhna berdewam bike. Halide Türkoğlu diyar kir ku pêşengiya jinan Civaka Demokratik bê avakirin û wiha domand. Em xeta têkoşînê çi qas mezin bikin, em ê karibin ew qajî demokrasiya va bikin. Sed sala 21 sed sala jinê ye. Niha jina Kurd li rûşata navîn Rûnesansa jinan ava dike. Em dixwazin hemû jin di Rûnesansa rûşata navîn de cihê xwe bikirin. La Amedê bi pêşengiya têjayê Sûyekê Gulanê bi hezaran jin bi reng û dengê xwe ji bo aştiya civakî û çareseriya demokratîk meşiyan. Jinan ji anêfere axivîn û gotin em dixwazin rêbera po azad bibe û aştî pêk were. Meşamaya jinaya azadiye em hatina. Em hatine tüm gelî Kurdistanê azad bitin. Serokatî azad bit, hesû zindan azad bit. Meşamaya dayika meşa azadiye ya, meşa barışê ya. Em bêjin hemû tişt herkes gerçekten özgürlük. Bu çu Kurdin amî özgürlük negeşti Kurdi. Bu çu me nagehîne ewma. Eve çu çil sala Xwedê zanî aynî wekî bê carê em qesta barış etken ya sulh etken. Em bêjim li ev êdî qet bil am rabî. Em çi dixwazin em aştî dixwazin, em barişê dixwazin, em bêjim bila êdî ev ne bisekine, bila zarokê dilê me şewtiye bila dirê çi dayîke neşewte. Yani serokê pêngaveke baş hewîtiye hema Tirka çi pêngav hêşte nehewtiye. Em barişê dixwazin, em dayîkê aşitîn, em barişê dixwazin. Em bêjin dilê me şewtiye bila dirê çi dayîke neşewte. Amaca me ev e. Xwesteka me ev em be xatirê hindê îro vê derê kombînan sadece barişê dixwazin. Anî serokatî pêngaveke baş hewîtiye, keyfa me hatiye hema dewleta Tirkiye hêşte çi pêngav nehewtiye. Em şer naxwazin. Em jin hatine mesela bona azadiyê. Bona serxibûnê hatine. Mesela Türk dibe, Kurd dibe, Arab dibe, Laki dibe, bira bibe em barişê dixwazin. Bira derê hepsa verbe mesela girtî wane berdan daha baş dibe. Girtî daha mühim hene daha ew hene gereke ew jî wane berdanê. Jos Yonger got divê astengiyên ragihandinê yên di navbera Birêz Öcalan û PKK de werin rakirin. Akademisyenê Hollandî yon
یونگر درباره پیواژوی آشتی و جواکا دموکراتیک ده جانفر آخوی گوت ریبرا پو پیواژو دا دست بکرن پکی که جیگاوه که دیرو که آویتیه دوی دولت وی پنگاوه تنه وکه چکدانین و فسکرن پکی که نبینه دوی وکه چاره سیری پرسکری که کرد ببینه و گاوین جیتی باویجه یونگر دیار کر که دبنگی ها پرسکری که ده نته و دولت و پولیتیق اینوین اسیمیلاسیون هنه ترکیه 7 سال و پولیتیقه تونکه ندمشینه لحظه خویا کرن که به تدبیر عسکری و پولیتیقین پرسکریکا کرج هولران به یونگن دیار کر کو پیواژو روجاوا میناکه که گرینگه و گود کردان ندیجی رژیم اساد داعش و کومن پاراملیتر سرکفتین جدی به دست خستنه لروجاوا آلترناتیفا نته و دولت هاتیا واکرن اف مدل جمینا کنفدرالیسم دموکراتیک خو سریا دموکراتیک و نته و دموکراتیک دی بناف کرن به مدل تو گل تو اکنیک زرار نابینن یونگر در هری داوید بیجه و آستنگی اندنابرا پیوندی برز اوجالان و پکی که ده تکیلی اندنابرا برز اوجالان و گلده به تمامی ورن را کرن دوی دولت قبول بکه کو پرسکرک تنه به پکی که سینوردار نیله روشه که جوه هین و ده تر هیه ÖHD tekildarı mafya heviye plana çalaki yası mahan eşkere kir komele hukuk nasaran yajubu azadiye ÖHD tekildarı mafya heviye ragant ko eveli hemu şaxin xoya panelen organize biken u be bülten mafya heviye hişyariya gel biken reveberiye navenda giştiya ÖHD Parezer Mehmet Öner leser mafya heviye akhvi gut mafya heviye durojava medeye konsey ikiti Avrupa dilona 2025 de vecar kedin leser mafya heviye ravaste ve helvesta Türkiye kuvve beriyara dememe kiriye pratik yanna eğer Türkiye liguri bir yara dememe tevne geriye be ev rasti kiryaran veri Parezer Mehmet önerdi beje bir yara liser mafi heviye Brez Abdullah Öcalan jidnav de hemu girtiyan alaka derdike nabeku ev mafi jiyane veri paşkoh girin li Türkiye kanuna infaze kereseta hukuku demokrasi dikoje nabeku ev kanun du pratik edepimine ev kanun diyemin cezakirna girtiyan umalbaten girtiyane Parezer Mehmet önem baldikşine serpevajo açtı ucivaka demokratik u dibêje divê dewlet gavên cidî bavêje pêwîst e civak ji bo mafê hêviyê daxwaza cidî bike divê ti girtiyeke siyasî ku Birêz Öcalan ji di nav de di girtîgehê de nemîne Platforma emek kuşna jinan rawastinin tekildarı kuşna jinan rapora xoya mahagulane eşkere kir platforma emek kuşna jinan rawastinin de rapora xoda ev hal parve kirin de mahagulane de 21 jin hatine qatil kirin jiwan 14 kez jali xizmen xwe hatine qatil kirin mirina jinan jibawe ke guman ket qaydan platforma emek kuşna jinan rawastinin balkşan ser sala malbatê jî û ev nirxandin kir. Desilata sala 2025 weke sala malbatê binav kir. Lê li gorî raporên sazî û komeleyên jinan mehane bi dehan jin tên qetil kirin. Platforma jinan bank sazî û komeleyên jinan kir û got em ê bi hev re pêşî li qirkirina jinan bigirin. لگوندی کو ریسکا آشو تله هیه دخوازن داران ببرن لشر ناخی کو 7 سالن لهرم بستا جودی و گاباره بین آبردار تنه برین لنافچه الکجی تالان کرنا خوازایه بلاو بویه لگونده هم که یه نافچه الکی گوند لبر بلگه برینا داران آبناو جوانکرن و اولکاری رابون و گوتن دار چافکانیا میا جیانه ام به برینه قبول ناکن دائما قد حتى دائما بتبرين قد وقد يعني حق من المملكه جانا مدينه الوسطانيه يعني سايبي داري وكدي حيوان ما رشا مملكتي ما او دار وقت كمان يا هنجف هو يا هنجف مش تشكنا دا تشكتن هجوين او قدرتيا ارجع رجيت دي زحمت كتي خذ مصافها في هجوين ما كان مصافها صندق بتك شربت حيوان ما قبل دائما شو مش حيوان كمان كده شو قبل مني شو كنت كسمة وصارني كنت بيجي دايك يعني استوي لما كنت بتبريهم آن كيا في دانا طبيعي مش حسنا كان زاتن يا الشهر تكس جيانا شهر خاشننا جيانا مالجوندي هي محسنا كان داري ما ببرن جيانا ملتي هي عشان داري خازتان بخازب صاني برنتينا شنا زومي لايلا زوجي بالي مختار يبي مختار دعوة بك زاتن سواسنا كان مختار بيجي كملت همي رابطة و همي بنا دستك
Hem ben pisek gava hatun millet hem jinumi qazbi kan bizim qabil nakan. Zaten qabil nakan. Hasna kan bibir. Devlet becizem bibirin ku rakidi tuzani kaç mesela. Haj beğendi bibirin. Ama basın da zaten evvel zıvıstana tabi gavi günde ben zaten sürekli hükümet ediyor. Sürekli devlet için. Şpara zaten gel olaylar bir hatun nekini belki haberi haş behavi. Ben hem Hasan kan. Hem Hasan kan daima bibirin. Qabil nakan. Ben ama mide kaskan hem qabil nakan. Hem de basın da nasıl hem qabil nakan. Beriş bibirin de hem gün gerin biz hem ne hoşu kebide gündi. Millet çıkarsın çift gerhiz. بله گفتن جمعن چی نیرو پیشکش کردن آن خاطر و دمش